Malti 15. maja, ali ono kad kažem sumnjivo mislim na činjenicu da je u Tuzli bilo ukinuto obilježavanje 15. maja. Znači nije bilo nekoliko godina proslave 15. maja, čime se htjelo dodvoriti Srbima. Da se kaže, evo mi smo toliko kooperativni da mi nećemo slaviti ni dan kad je Tuzla odbranjena. Pa se onda opet sad vratilo to obilježavanje 15. maja kad je Ilija Jurišić uhapšen. Ja govorim ovdje o hipokriziji, o dvojnom moralu, o tome kako je politika, jel ono što kažu, sestra najstarijeg zanata, pa je ružno kad ima toliko hipokrizije u svemu tome da ne obilježavate 15. maj, pa vam onda uhapsi Iliju Jurišića, pa vi odjednom obilježavate sad 15. maj. Ima tu još nekih problema što se tiče Tuzle, ali je ono što je pogubno, stvarno, to je da je na slučaju Ilije Jurišića pokazano kako dejtonski, dakle, sistem, dejtonska država ne štiti svoje građane i zapravo potvrđeno ono što ja govorim godinama, da je ova dejtonska država okupirana od velikosrpskih i velikohrvatskih agenata i da zapravo je marionetska, da je kolonizirana, da je pod okupacijom onih koji nisu uspjeli da je osvoje ratom, pa su je osvojili dejtonskom prevarom. Zbog toga danas imate ministre, imate rukovodioce koji neće ništa poduzeti za Iliju Jurišića i imate, što je posebno tragično, bošnjačke političare koji u šutnji vide mjeru kooperativnosti i mjeru razvijanja demokratije i dobrosusjedskih odnosa. Znate, nažalost ne postoji dijalog o tome, ne postoji kritički dijalog koji bi ponukao bošnjačku politiku da se mijenja, da se približi narodu, a ne da bježi od naroda, da bježi od narodnih interesa i da ganja samo svoje interese. Vi ste se bavili i bavite se naravno u kakvom su stanju i ljudska prava. Dotakli smo se mi ljudskih prava, evo kroz sve ove vaše odgovore u Bosni i Hercegovini. Ali me i dalje zanima vaše mišljenje koje se veže za Palestinu. Da li je malo, ne mogu reći na neki način, grubo govoriti o stvaranju dvije države i kakva su zapravo sad ljudska prava tamo? Kad god se govori o Palestini, meni na um padne taj dvojni moral u medijima i u javnom govoru kada se, dakle, o palestinskoj žrtvi govori kao o ekstremistima. Ja tu moram uvijek govoriti, uvijek moram odatle krenuti priču o Palestini zbog toga što smo mi u Bosni i Hercegovini izloženi sličnoj harangi da kada govorimo o zaštiti bošnjačkih ljudskih prava, o tome da za Bošnjake ne tražimo ništa više, ništa manje nego što imaju Srbi i Hrvati, onda se kaže, vi ste ekstremisti. To je mjera ekstremizma. Tako, Palestinci, kada se bore za goli život, za goli opstanak, kažu, vi ste ekstremisti. Mislim da je u ovom času bolje osnovati te dvije države, zaštititi Palestince ma kakvim granicama koje će biti trajne i koje će ih odvajati od te izraelske harange, nego istrajavati na nečemu što je nerealno. Nerealno je vraćati tu stanje na pređašnju poziciju, dakako ne na onu staru više decenija, ali mislim da bi trebalo podržati tu ideju i trebalo bi ljudima kazati da je nemoguće izgraditi u ovom času drugčiju realnost od one koja bi išla i ne treba težiti drugčiju realnost od one koja u ovom času ide za zaštitom, dakle, palestinskog naroda, da se više, ako Bog da, ne događaju te scene masovnih egzekucija. Jer ovaj svijet u kome živimo, to je jedan nepravedan svijet, jedan zločinački svijet. Ti diskursi moći i centri moći u svijetu su uronjeni u zločin. Pokazala je to i Bosna i Hercegovina i bošnjačka žrtva, pokazala je to i Srebrenica, pokazuje to i Palestina, pokazuje i Irak i Afganistan i mi moramo zaštititi ljude. Bila je to deviza Rahmetli Ali Izetbegovića kada je potpisivao Dayton, kazao je da mi moramo zaštititi narod, jer ako sačuvamo narod, onda ćemo imati potencijal da se borimo i za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, problem je što mi danas gubimo narod. Mi se moramo boriti za narod. Dakle, nije bošnjačka žrtva samo ona koja je ubijena. Bošnjačka žrtva je ona kojoj je uzeta bosanska duša. Nama se pod ovim pritiscima uzima ta naša bosanska duša
i u nas se instalira osobina podaništva, osobina sluganstva, osobina sumnje u sebe, u svoju žrtvu, sumnje u svoje vrijednosti i sve je to nastavak genocida. Dakle, genocid nije samo kada se ubijaju. Genocid je kada vam uzimaju dušu, kada vam uzimaju pravo da volite svoj identitet i branite svoj identitet. Dakle, Alija Izetbegović je bio u pravu kada je kazao da moramo zaštititi narod, sačuvati narod. Mi smo imali sjajne pozicije, ali zbog bošnjačke politike, koja je bila takva kakva je bila proteklih godina, mi smo došli sada u poziciju da gubimo narod. Moramo se boriti za narod, boriti za svoj identitet, boriti za bosanstvo, kako bi sačuvali i Bosnu i Bošnjake i sve ljude kojima je stalo do Bosne i Hercegovine. Lijepa poruka za kraj. Hvala vam što ste bili gost Bonusa. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo pratili ste još jedan Bonus. S nama je bio Fatmir Alispahić. Mi se vidimo za 7 dana. Do tada svako vam dobro.